Fid-demokrazija ewlenin fl-Ewropa, il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti, jew kif nafuh b'mod iktar popolari l-Speaker, dejjem jieħu preċedenza fil-protokoll fuq dawk li jkollhom l-ogħla kariga fil-ġudikatura li fil-każ ta' Malta insejħulu il-Prim Imħallef. Fi Franza l-President tal-Assembleja Nazzjonali jinsab fir-raba' post fil-lista tal-protokoll, 4 postijiet il fuq mill-President tal-Qorti Kostituzzjonali. Fil-lista tal-protokoll fil-Ġermanja, il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti jinsab fit-tieni post u l-President tal-Qorti Kostituzzjonali fit-tielet. Fl-Italja, il-President tas-Senat u l-Parlament isib postu fl-ewwel post tal-lista tal-protokoll fejn saħansitra u segwit mill-Prim Ministru. F'dan il-każ il-President tal-Qorti Kostituzzjonali, l-iktar waħda importanti, jinsab fir-raba' post fil-lista. Fir-Renju Unit, fejn il-lista xi ftit differenti minħabba l-familja reali li tokkupa l-ewwel postijiet, l-Speaker jinsab fis-16 post, bil-Prim Imħallef fit-80 post fil-lista tal-protokoll. F'pajjiżna kien biss riċentament li l-Speaker ħa preċedenza fuq il-Prim Imħallef, bidla li kienet riżultat tal-awtonomija illi ngħata l-Parlament. Bidla li qajmet ukoll xi ftit tad-diskussjoni fil-mezzi tax-xandir bi Times of Malta tirrapporta dwar it-tema fil-ħarġa tal-ħamis. Hawn qalet li l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni ma weġibx, iżda fi stqarrija dan tal-aħħar ippreċiża li mhuwa minnu xejn li ma weġibx għad-domandi tal-ġurnal kif ivvintat fl-imsemmi artiklu. Bil-kontra, ir-risposti ntbagħtu lill-ġurnalist fl-istess jum li ntalbu u s-Segretarju Permanenti Ewlieni spjega kif it-tibdil fil-protokoll ma rrelega bl-ebda mod il-ġudikatura. It-tweġibiet tas-Segretarju Permanenti Ewlieni kienu saħansitra pubblikati mal-istqarrija bi bawta lill-midja kollha.